Yeah. Good morning. Patalofatsu ile swafamanu malo Yesu ile neapiapi. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ, and I say shalom, shalom, shalom. Ia o nao tatu sila atu ai e pe o le video le na play atu o le ilina lea o le pup o le blowing of the shofar. Ma o le tatu mata upu nai le nei apiapi. A o le amataina la le talanuanga le nei mata upu. Father, I thank you, I honor you, and I bless your name. I thank you, God, for just your word. I thank you for the freedom that we have to read your word, to study your word, to preach your word. I thank you, Holy Spirit. I thank you, Lord, for the gift of the gospel. Paftai for itsama ile aonanga ale Global Kingdom TV channel. O mawhai ai o na maua banua e mamoli e twai se pe au mai lau a whiunga pa ia. Ia e whamania e lau whanau o la mawhai o na mafuta mai le nei fiafi. Whamania fo ile atua tama le aonanga lau a pine. Ma ia whaanga neina lau a fine lau nganga pa ia. Ma ia whauina lau upu tama ma ia halu lau upu ma le mana ina ia pa se ele le lei. Ia maso mauaini whaamanianga mai lau a whiunga pa ia le nei fiafi. Father, I bless your name in Jesus' name I pray. Amen and amen. Ia o te toi whaatalo whātu ia te oe i le swafamanu malo Yesu Kiriso i le nei fiafi. Ma o le a onanga nei a le Global Kingdom TV channel pe ona masania i vai asa o le polo kalame o whaingoa o Isaraelu le nupa ia. E whaatala noa i nai mata upu e whaasino tonu lava i le nuu o le atua. Ma o le nei la fiafi, o le tata mata upu. O le Feast of Trumpets, po o le Tausamiga le o le 𝚗𝗚𝗏𝗚. Le Tausamiga le o le 𝚗𝗚𝗏𝗚, le na a mata i le po le aso na fua i nei loa whaamanatuina nei i te tonu o Isaraelu. Ma loa amata i loa, ia le tele o Tausamiga e whaamanatu i le springtime i te tonu o Isaraelu. Po o le taimi o le tautotongo o la au. E iei Tausamiga e tolu po o aso whaapitua e tolu. E whaamanatu e le whanaunga Isaraelu. E pei o na ta ua le awhionga pa ia le atua. Au tatale o atu la i le tatou mata upu le Feast of Trumpets. Tatou te mana natu ni mea natu tupu i le nei masina po le masina ua mawai. E whaasino tonu lea i le nuu o le atua po Isaraelu. O loo o le vai aso nei leo mai tau atuai. Le sa whai ai ia le fono a le United Nations. Ia whaatasi uma ia malo o malo au whaatasi. O fono tanga ia e ilo aini mata upu i te tonu o atunu ese o le lalangi. Ma a tatou mai tau atuai i tausanga o mawai. E tele mata upu e tala noa ina i nei fono a malo au whaatasi. Ai le misi ai lava le tala noa i le nuu o le atua po a le malo o Isaraelu. Ma o lo whaatali foi la ia se whaiunga le malo o New Zealand. Pela tau te lango ina le whaatuina o se stete a Palestina. Lewa lango ina e United Kingdom, lango ina e Australia. Au lo whaatali po le ase tali a le malo o New Zealand. Au Wawa ai atuai inisi o tai o malo na whaali o lato manatu
I le whanotanga a malo au whaatasi. Le na tato wawai atu ai. E mai tau atu ai le tūla e mai o le taitai a Singapore. E matango fia fo i le saunoanga le taitai a Singapore. Whamai. E te tau ona mua lava. Te tau ona talia ina e tangata Palestina. Ia tangata Isaraelu. Tūlai mai foi ia mai tali tonu foi ia le taitai o le malo Singapore. Au lei fausia ina se tete o mo tangata Palestina. E te tau ona iai lava se saonga le mo le malo Isaraelu. Lango ina foi la lea manatu. I le tūlai mai foi o le taitai a Indonesia. A tato lola o Indonesia o se atunu Muslimi le atunu lea. Au lo lango ina e le malo e le taitai o le malo Indonesia. Pamai, ia te tau ona iai se saonga le mu o tangata Isaraelu. O le tau wale na amataina le o ke topalua o lua tolu. Ona o so whae mai he Hamas. Ia le malo Isaraelu. Ma Hamas, le na tūla i mai e whai ma pūlenga e pūlea ia Gaza mai le tausanga lua o ono. Ele i toi suia lava se whai ngā malo. A wai le ai ni pa lota e whai e tutonu o Gaza po o i tū fo o Palestina. O le popolenga o tangata Isaraelu. Ai loa a whaapewa ia fausia ina le stete a tangata Palestina. E le toe maua se sefe o le whewa ai o tangata Isaraelu. Awa o borders po o tua o ile la a fausien. E se le vava lata a. E le teimi la nei, e lo o iei se stete a Palestina. Ai o lo whaasanga tau mai lava ia tangata Palestina ia Israel. Mana tinatula a whaila e fausia se stete a Palestina. Wā tili ai, ona le sefe ia tangata Israel. E atonu fo'i o le le sefe fo'i li malanga atu o tangata turisi i tonu o Isarael. Wa e se le vai tau dei o lo mawhai lava o na malanga atu. Ia tangata asi i tonu le malo Israel. E pela na mai tau atu ai le nei afi. Nisi o tatu tangata Samoa, lo malanga atu mai Samoa, o Australia, o New Zealand, o lo i tonu o Israel o temi nei. O lo o atu ai se tasi o konferenisi e pera masani ai i tausanga taitasi e se whaaputupatonga o lo o organizing lea e se tasi o whale tatalo o lo au lao lo ngalu e le uso ia heroin. Ma o lo sauni atu fo inisi tangata Samoa. Ia mo le Feast of Tabernacles po le Tausamiga o whale apitanga o le amataina i le masina o ke topa. So o lo tungu le malo Isaraelu le teimi nei. I tangata asi, tangata e le ngata asi atu i Isaraelu. Ai o atu e whaamanatu Tausamiga po o aso whaapitoa i totonu o le malo o Isaraelu. O se fiafianga i le mai tau atu ai i le vai aso na tenei. I le saunoanga a le palemia fōua Samoa le sunga ia laauli le mali e toa na ia a Shmita le na ia saunoa e whamai. E lango e le malo o Samoa ia le malo Isaraelu. Ma o se tala fia tato whaalongolongo atu ai le tūla i mai ai o le tato palemia fōu. O loo ia malama fo'i e te tau o na lango Samoa ia Isaraelu. Ma o le tato wa'aia awa le telo taimi e whai ponotanga a le United Nations po o malo au whaatasi e le te tai ia awa i Samoa. Pe e abstain Samoa e se lato pālota e whai pe e le pālota fo'i mo Isaraelu ia ai talo sia e tūla i mai ai o tato malo fo ia matalona proactive ina ia lango e Samoa e le ngata ina ia lango i tato whamatalanga e whaia
po tatapolo kalame fai ia lango fo I taimi e fai pono tanga tele au a malo au whaatasi. Tatu wawa ai te fo ele vai asum te nei ia lo whaatu ina ile embassy a fiti I to tonu o Yerusalema ua fitu ai ia embassies I to tonu o Yerusalema. A wale telo embassies a malo le lalulangi o lo to tonu o Tel Aviv. Ono o Yerusalema o se, it's very controversial for mai o Yerusalema e shea lea ma tangata Palestina ma tangata Isaraelu ia ala o le maulava a le malo Isaraelu o Yerusalema o le lato lau mua lea na whaatuina I le vaitau o le lato tupu o 𝚟𝚑𝚍𝚎 e o mai le taimi nei o le lato lau mua lea. O embassies uma a malo au a laulangi ato. E tu te tonu o lau mua o atunu. E peilai te tonu nei o Wellington e mai tawa e te le embassies lo te tonu o Wellington a o le lau mua a New Zealand. O le mana onga foi lana tangata Isaraelu po le malo Isaraelu. Ia whaatutu ina pe establishina ia embassies I to tonu o Yerusalema a wa o le lato lau mua na. E se taso polo kalami o mawai le tatu tala noa ai. O le lau mua na o Yerusalema o le na manu malo ina mai e tupu o 𝚟𝚑𝚎𝚘 ai whaftai le li nei afiafi. Ia loo au mafuta mai ia le fita Samoa o loo au mau I te tonu o le lau mua o Isaraelu o Yerusalema. E mawhai fo I ona maua mai ia ni se update ia se whaamatalanga mai te tonu o le malo o Isaraelu. Ia mai venei nei taimi o te whaatalo whatuai lau sunga Vincent. Shalom Vincent, shalom manishma. 𝚗𝗚𝚙𝚎𝚘. Toi fua manuia. Yep, malole, so for Moa, we li. Greeting, shalom, talofa, malofa anga mai nei le ai pa ia po Yerusalema. Manuia tau sang fo, sana tova. Sana tova. Yeah. Patalo fatu, Tausamiga Vincent. So good to see you. Whaftai foi o te loana e pi sia o tau te tonu o Yerusalema. Ia ai whaftai le whaawa noa ino lau taimi e te mafuta mai ai. Ma matu whaalongolongo atu. Ia po a mai oe. Po a mai le nupa ia. Ia manisi fo I o ni updates e fi matu te fia whaalongolongo se ia. Ile nei a fiafi o shalom Vincent. Ia o a mai oe le nei. Vai tau. Ia, whaftai te lava, o loo manuia mea uma. Ia, lo anga le reifu le tu o loo maore malosi. Ia le ngata le tu whaltino, ia whale anga. E pia te le alma whau, ia me se lava nei vai taimi ia wa. Le ngafu ma se la inga le sila fia pa ia man malu si o tatou atanu. E me se poila langi ato I tu foi o lofa benan whianga ia Isaraelu le nei vai taimi. E le ngata I tala o taua, ia o tala o sfainga, whalawalawe tupu whafuasei, ia o whalawalawe fo e tutupu peona papenaona lo sila fia e le lalolangi atoa. Ia e lo manuia me uma, ia whaftai fo e mole whafsili fia fo e awa. Ke mo se panoa sa vali mai tatou pokalame ia. You guys look great, you guys look good, you know, for ringa mai na mana ia New Zealand ma fish and chips in New Zealand na lo tau je o lo mo sunga le pai fia. Ya telefon vai ngai na ia le wa matanga so mai tanga tai. Ya foi tu I foi le foi. O fish and chips. Le la pela lo le. Amen. Nice to see you, brother. And yeah, tele ia fisilia fia fai atu la sunga nei tu la no le fatua ma wa se apa noa pa ia fai mali ia. Aole ia fisili mo la sunga po ani current events o ni me o tutupu te tonu le malo Isaraelu
te fia whaasoa mai ai nei afiafi. Ia, wa o se tasi, ia ma o te lo foi o lewa te i foi tanga te whaalongo atu le whaamania mai o le tausanga fōu. Po le alma fuanga o lewa atu e titu uma le tausanga le kālena a nei atunu. Ia aloa e whaamania mai tausanga fōu. Ia, pa ieni tala fōu e te fia whaailoa mai mo i mātou le nei afiafi. Le ai, e nei lawa ni tala fōu, pa walna o le o tala fōu lo ye o le wau dian ma tausanga fōu. Ia wangalo ia te au lea le matu o le kālena a iutaia. Ia e pia e lua fe lima se lau mon tupu e tausanga. Ne te o se unofo te sa ili. Ia o ana nafila o la songa fua ma le aso lua. Ia aso nana whamanatu aile ia lea fo ia. Ia tausanga fōu. Ia aso la ngai tweet pe o aso sa pati. Pe o sa pati po la ia lea e pe whamamalu wai. Tumutumu foi nei Ierusalema ia pe vai i tusi ngai ngoa to televela to no mai fafo le winga famtalanga ele ono no fotono o Ierusalema o tangata ia no fo outskirt of Jerusalem ia me se foi isia pito no mawalunga ngai lunga i matu ia malalo pito lalo sa ti la tolana sa tumutumu ai nei Ierusalema ia le foi we inisi o tatu tangata no. Ia o lewa taunu mai nei, te masalo pe to walu i la tō lewa taunu mai wa tēni foi nei e palasi whaatase lava male celebrating oisi fo ia feast ale whaatuatuanga kirisiano. Pela le feast leo le All Nation, ia male feast leo tupanako le amata le masina fōu. Ia le lawa wa ai e foi la ia nisi o sui o tatu tangata anu, o Samoa mai New Zealand, Samoa mai Australia. Ia o le whae whalango ina e foi nei Samoa le lao mai e represent foi si o tatu atunu ui. Ine foi whatasinga ia po nis foi tusi ngai ngopi on ta ua whaale tuspa ia. Oh, nice. Ai, Vincent, mai ta watu vai asona te nei lena e awai atu le se mawhitanga a le malo fiti. I le te tala i nai o lato embassy te tonu o Ierusalema. Ia, sa o lene pafsini sa o le aso astofi le aso tēnei sa mau mai te tiwala uli o te alu atu te whaatasi atu le tala ina o lato official embassy i nei Ierusalema. Ia o le fotoa te tala le o le embassy a fiti te tonu lava Isaraelu. Masalo pe o tu pai le sa ila ko embassy le sa ba ai mai nei le atu nei ia kapito i Jordan i mai Israel ia le la official le ngati clear ia o fiti la le wa ve ma atu no lona fitu ti tala la to official embassy to tonu la ve Jerusalem e tele sia tu no la ila ko embassy nei lo to ele tu tonu Jerusalem ala teren tu Tel Aviv e tu le va Jerusalem ma le ba le matulanga fa pena o embassy ala ia le wa tala tu tonu wa Jerusalem ia o fiti la tu no na fitu le ia o lo ia Papua o lo ia fiti o lo ia America o Guatemala o Czech Republic ia ela Malaysia tu no South America le titau lo mana ia maftanga sa walo fo le tau tilo fa longo ia matalia vala ulia ia tau lo me fa pe to fine ia te tilo vole le matua ma le ia tau singo o tangata vala ulia le tu le tau mafa io pela tu langa la ia fa kau kilo i fo le ia masau tilo fo le matau mai tau poani celebration o angi tala ia pala fo se tamu fenga fiti e whamatala se la to so tanga e mandela ai pa ia pe tu langa na ave ya lo lau na ta inga pola tonu le mafuanga e pola le winga wala yo la to fitfilia e open la to embassy nei Jerusalem Whaapsai whaasoa ai o te loa lau o wawai atu o whaatu le embassy a piti Jerusalem ia mau ua nau wale to o tele o tātou Samoa a tonu se aso lata mai e whaatuina ai se embassy a Samoa te tonu o Jerusalem ma o le te tasi po ina pesili pia tu ina tia te oele pita
pe mawhai ona au mai ni sau manatu po sau I loa I le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 a Samoa ma Isaraelu. Ia, ke longa foi pe no tau ole ia foi ia. Ele tau fa matalaina le tulanga fo le lunga le vevesi o le social media me se lava tio tatu atunu. Ile tulanga le va ma Isaraelu. Ole tau ale tula me temine la lang. E ma fu o mo tula bona nei. A file mu Yerusalema, file mu la lang. A vevesi Yerusalema, bo vevesi la lang. E lua I tula we la lang temine. Either you against nei or you with afa petea foi e te ia Isaraelu o le sinai tu. Ala to lang ina Isaraelu o le sinai tu. That's it. Simple and basic. So you have to choose. If I oil fit filinga, o le filinga ia le tangata ia. Ai peita iane la, wa vele fai oil fit filinga. Ma me pe wa tustu sili mai le si vaenga. Pe o fete na ie manatu. Pe wa foia. Famasi no le to tele foi la ia lea. Ila o ia fit filinga sa loto. Da tu e se situ, tu se situ o lau fit filinga sa loto. E ma fai ei ona fai la o ia fit filinga po fete au iai. Yo, ia ai langa pangalia. A fai la fit filinga sa loto. E pe wa mana ia mai le si tangata pe ona le fi e foi le si tangata. Pe tulanga na le iai. Ia te ua ia. O Kerisiano. O le wola I Isaraelu, o Savali, mo Tili. To telo la to la fo manatu. O la to e le o malama tonu e le tulanga le I tupu nei. To tele foi la to tustu silima, famasino, e le ai ma sesi uo o mai nei. Se sila, se vali, se tangatangai. Ona fai la I ele lo fai unga. Malau filinga. Pero tulanga na. O tana tu sao. E iei ni filio Samoa. Do we have enemies? That's a big question that we have. Ola uiei loa, o filio Samoa le temine, o tia Apollo, mau tātou lava tangata. Our own people. E te wheta ia tātou I tu ainga. O le taua Isaraelu, e no tau Isaraelu mau lātou lava tangata. O le tau Isaraelu matangata es. Different countries. O lātou fili, e le tutu sama tātou fili. O filio Isaraelu o nuu tua oi. O e whaasanga tau mai ai lātou. O le whalai tau whai Isaraelu, e tari atu. Ios whainga. Ia ma mea uma ianga, le tutupu ngā lai ona mafua nei tūlanga uma. Ia te au la ia, Samoa. E umo murfasila au lo tātou mata. Tā pena tātou. E ese al tātou taua. E ese le taua I. A lava lau te talo, malo manatu mai. Bo lava nā matutoi. Ia e ese me fure le whapela a kako mai la kako si kau, la kako mai ka ke au kau ma me penga. Pero ta ua telo nisi o whaasoa ma nisi fo inunga le penga te whailang. This is a spiritual war. It's where your spirit can lead to, where your mind is going to link up to. Either you're going to be with the other side or against, or support. Kusol taunga o mawhawhaunga. Ia. Se whako pēstara tūsau. O le whangai ngai Isaraelu ma Samoa. Na sainia le tausanga lua festival fiki. El sunga le palimia nawa I te mea tula e pasai lele maria le ngoi. Sa susu mai nei o mai malana au malanga. O mai le whaleo singa whangai nga. Le mafua I lola ia lea o nā fwoi. Nga maua kako visa for free. That's right. Le la po ai sau man passport Samoa. Nga sauri le fuli. O pa inga whono sau te mine le sunga ia la auri malia toa. Alwatu leo na ia. Alwatu leo na ia declare. Whai alanga ia whai unga whai mai o e tū mo Isaraelu. Which is relate uma le lua lea. O le sina saini. A lo se whamanatu. There's nothing different. At the end of the day, Samoa stands for Israel. It's just opinion of different people. Lea la yung whake ngai. Ia ala foi la ea foi a. E mai le whaawhai o manatu nei o taitai nei. Ona o tatou taito nunga whaakirisiano. Ona o tatou watua. E le ngata ina o tatou mesia o i o le iutaia. O na so o le iutaia. O le amatanga whaakirisiano tangata iutaia. O le e whaawhai atu I tatou. O tatou pitanga ni Isaraelu e mafu o tatou whaatutuanga kirisiano.
Vangana ai la e se lau tapua inga. Vangana ai o watulo malama mlo si le fia fatu tuanga fa Cristiano na tato fa vai. Ona felu fe sasi la ia leo manatu. Yo. A tupuro foi la tamai ma ua poto tele. Ia ona e pulea lola ia leo o lava manatu. Wala se fete na ai wala se wana oya ia mo le ala ona fa pelte lo manatu istangata. Ia lo sa mo lava ia a to fine mai e mau ese tangata. E tonu lava ia i ona manatu. Yo, ia o au foi la ia e ala ngalo ia foi ia te tonunga pela fionga le tua. Le foi telen fa mama fa mai telo fai fi au ma foi ia. Ma fai la unga tu spa ia. Mai o ia le fa manuia ia Isaraelu fa manuia. O ai se a foi ia e fa malaya. Yo, e tau e le tua me umpe. E le tu langa na ona o tele o sita tu te tonunga. Furinga mai e sa pai si tu singa tu spa ia. Ma tau fai foi le e teikanga le vaenga e loia o ngā mo i lātou. But the rest e leo a fui. E leo mana o fui ia lea a o male tūlanga le peo fete ina e te lo manatu. O mea umalawa e sau mele loto. It's a spiritual connection. E le mawhai ona whātau no umea umai e tamu whai mai tātou whaltino. Pe ai le pū lea lo loto. O la una tilo iai. Isaraelu o no fort whianga ngatu waipu. O tātou whakirisiano e tele tātou mai whianga ngā fōpa. A leise whianga tuai, Lisa, e leise whianga fō. Without the crucifixion, there's no resurrection, there's no salvation. O le whianga tuai, o le atola aurang whianga i Isarael, it's a physical box, which is the power of the Lord that was inside. The New Testament is Jesus Christ. It's a spiritual thing. E tele lau tātou, pe wa sawa ia i whamei pe wale ango i ono i whaatino o i whatupua mawaenga whapena. But without that, our spiritual is very weak. Pe ale malosi na yolo whatupua. O lai whaulai titi, sau whalonga tala ia moso. Me ele sau ai a moso e tuo i ngā moso me a kurka mai sa mua e alura singo vai fiti. No whalonga ia lai kala. Anga uleo oi whale alupo ki kilo kuranga vai. O te leta ton o ia sa o ala. O whalonga i tala o vaia. Pa me o vaia ma apa ula lo na uso. I whai whale alupo ka mo Tausamiga. O le vai fo le maunga o vaia. O te leta ton. E whapena fo la tūlanga ria i nei. You have to see in your eyes. Pea whapena i te loe vai lo spiritual side for it. It needs a reference for the leanga i. E whatal ton wai. O le se vai ngā tuspa i an tūsia. I tala tuspa i o te reo o i nei. Saula vai tala ia Tavita, Solomona, Danielu, Samuelu, Saulo, Paulo, you name it. O mai lava tatua i whaala Yesu Keriso. O tite le se panoa wo sa vali vali. Wo tiltilo, wo nofo. Mawhau whauro loto. Tua na i tua le fia tau sanga taruai. O i nālau te loe pe wa. Tātia mai lava tuspa ia wola. Whamara upo le tua i e mai le amatanga se o ngata ana. Wha maonia. It's a living Bible. Ola i loa la, wha mausalil wha tuatua. Po le ala vevesi, po a whetenga ina tangata. Ai atu mau alo wha tuatua manu te tunu le melo e wa aiwa e savari, e ngofo e interpret. Ai mese me te pule, pe tongi mea le maa. Te talo le ngang pa ia e bife kui pui o e aia le leilau alo, wal te mingi. Ani po i kera rau kawa e maa te mini. Ia stari atu le tūna. Wa whaaftale, whaasoa a Vincent, wa mato whaalo, wa mato to ale nei, afi le mātango fia le moli mai. Ai e sele lo loto, to e tāua. E moni lava o lo i ele whaita lia o tangata i ona manatu. Ai o le mea moni e tātou te sā ili lo loto e mawai le mea moni. Mai o te ioe fo ima au ai le manatu a Vincent. I le to tele o tangata i whaali lato manatu lunga social media. The best way to see whether your manatu are correct or not, malanga i Isaraelu e te paai, e te tū. Pa o loo i ele tato tua kaida ia Vincent, e fiso soani e te oia. Mau tato i lofo i wa polo festa i ele sunga ia Vincent e tuspa ia. Ona i le tele ona fuanga o ai lea fia. Ai po i ni si mata upolo e fia whaasoa mai e le nea fia Vincent. Ei, e pawanga le o tūlanga pu le leo le ia o ufu ia mala uia whaasoa ma le whamanatu. It's all about the spiritual side.
my journey I fuilele me wo ba ai me fa te tonua o le tua. It's everything e pe wa mai fuilele pe wa ave ai le loto fa ma wala lo loto the humility pe tu langa na o te mana fuilele o te no fa mtala ta kang fo fa tai tai ko kele o woko kele ma ko angalo kilo uma you know ka fao fia o fa ang fa le tonu you know that's it. But being here, I have to admit, it's changed my whole life. I look in the world in a different way. The next life, what's next for me? E pela to telepe o iale ngata ifuile ala uina fa mana tu fule I ya mesela ngata pulanga na tatu tangata Samoa o Samoa ia ole nu fitfidia la uina titilo we are the chosen people of the New Testament para ko kelo ka ko le fi chosen people most of us le fi awena tulanga. So and again that's your free will. E pulea oi leo ko reflect ma mengo mai vai temina o tala ya noa o tala le sta yo le nu matulanga mo fa pena kas at the end of the day o tula fono I te o tula fono na fai ele tu ala ile tu Isaraelu a wote ngoi a wote boni mo pepelo a wote peso tangata tula fono na ele ma fai lan kako pasanga ka mai mo kako kike I me leva tula fono le kaksabalia le te susta ia pule ya manes tulanga le o tulanga foilele ole le tule falenganga foilele ole matau believe in the unseen. That's where the Holy Spirit is. Wakele ka ngaka ye temine lite e pe la apostol venelo toma se longa va ai fo kwa ton. But most of those people it's too late. It's too late for lele if kwa ka kongo kwa ia wa pasi fo lele ola fo la ngaia fa malosi mala fa manatu fo lele faio tato awala tato te filo I mala tato te mai ole laini through Jesus Christ sawa lo tato ina ave Yesu ma wo elena tato pesem tato mai tam tato fai tau ai taun kako fa tino fa savali fa totua ia ma sio wa te fo tanga te fo ina ia le ele ai o tato tangata ka moni tato fa totua tangata te tonu ile tu ia o tau no foi la upule fionga le tu ma la tato fa alongo I ve singa wa tunu o taua o mafui si ngata o isi malo wa tunu ia tunu le o tau no tato fa alongo foi tala fa mai o la tu putele le ita o tangata kirishana me to telela to o la fasein tele perfecta pepelo. So we see the picture right now. No ka ko ki kilo gaming o la to ala fa tu man tonu man loto to say o mai aso amuli those are the people were saved, you know. Yeah o la we foi nga ia fa so ala so swani mo fa manatu tato ainga me se tu se o tunu pelo Samoa elo ia ni tato fili o tato fili is within us. It's our own people, you know, plus the T Apollo. The T Apollo is everywhere. The T Apollo is after the money. T Apollo la sawe faleanga, sawe fasioti, sawe ngoi. We have to be aware of that. Look after our family, our loved ones, especially kako whanau. Saudo sau T Apollo mkwale whapase ngā sisto ina tangata bunga le whalapo. Tonga utono e kalesi, ale tu maaile, le whaife au malanga leo maa moe, malanga lafu maa moe. Kei arbai aku wa, pule sa whanga ili T Apollo. Yo stadi atu le left sit. Thank you, Vincent. Yeah, what a beautiful reminder. Avea fo'i ma se pafangu. O te lo fo'i o se whaamanatu a se pafangu. E lo tato malo moni nei, o lo tato whaatali le malo o lumanai. A o le tato wola le nei, te mi e lo ai pe tato ulu whali atu le malo o lumanai. Pelea. Vincent, o te lo fo'i o le as you were sharing the spiritual side of being in Israel, one of the really big significance of living in Israel is celebrating the feast.
pe lale Tausamiga lea o Iligapu o the Feast of Trumpets. E vaai atu le tusipaia e se le tele o aunga ma le sona tatou te maua mai I le ilinga o le pū I Tausamiga o le ilinga o le pū ia tatou te manatu ai e ile taimi e ile le pū a le atua wala au mai tatou ai amu ia e vili le pū a tamā e o loo sauni loo sauni e ulu fale atu I le tausamaaga o loo saunia I le atua mo I tatou pa e so manatu e faali mai I le whaamanatu ai o Tausamiga I te tono o Isaraelu ia ma se tāua fo'i mo I tātou tangata Kirisiano. Ia, tala mo whausiri a titilo nei I Isaraelu le se ia o le whaisai nei sa e maitangu. O lo kipe Isaraelu lako traditional belief. Whamanatu pea o lako traditional teimi mai lama le matanga se o matemi. E o whula Iligapu ia so whalina e tāua. Tua foi so falenga ile Joshua de ofaile tua ya Joshua ili fata amilo ya so fitu. It's a significant as you said. It's playing a big part ile olanga in Israel. Pa penavula tato I Samoa. E tato fofoa. E tato pui e ili le sa. E longa pui ali ile nu ele mele la tu. Then all of a sudden we stopped and the question is why? Ona fai maila ile o ngalai fa perfectanga fa mane tu mau fa vai. A yes winga. Kamanga le sa mo mai lela we yes winga atu mau fa vai ya le foke ba ko ama ka puin kau sui me mat fa vai we have to understand ya foya pan biangai e se la ba Isaraelu fo ilele ya foya e se Isaraelu fo lele ongola ki pala ko traditional la vai fa wow mai la temine yo ila to me ai meta mafa yo ila to maftanga ia yo ila to sapati matulanga umana ole situ ai pe wo tele tatou Kirisiano e tustusi lima mana ia Isaraelu. A pe tam fai fo lele demand mai le mele tu mana o ye. O le wo wolo nei. O Kirisiano, o la fatasi matanga tele te toni ai Yesu Kiriso for mai Isaraelu. The time will come. O le temi mo te maua Yesu Kiriso and that's the end of the world. Fa mai fo inisio mau ana o talia Isaraelu Yesu Kiriso e se file mu. That's our opinion. That's how we look at it. And guess what? Isaraelu ai mau Yesu ki kalango ya fa mangalo. Bring your enemy close. I want to ngoto le lao I te pea longo winga. O ke mea fa mangalo mai filia. There's no more Israel. Pera le winga lau kala. O ke mea mau Yesu. And then that's it. Ya malisi tūlanga. Asu e se situ. Atako ka penga mai ka puai at the end of the day. Ole tūlanga le ka piki filo. Or sits in a new kingdom. In the kingdom in heaven. O whea tau piro iai. O ia, awha mai Yesu. E lei se ui atu no te mapele ui mai e tau. So if this is our way, sao wai pele o tato ina. Mai Isaraelu. Our names are already there. 144,000 of us. 12,000 from each tribe, the 12 tribes. So we are there already. Even though we look at Yesu, they have their names there. Yalan me ka ke papule ai. Ale su e ka ko pa ngoka kio. Si la fia le tua, lona nuu, lona fasino manga, male ka lena le tua I teme. Ile fa sao ina uma I la top. Wa fa me to tele vala aulia. E to la iti la vale fifidi. It's the same thing with us as a Christian. As a being a Christian. Yeah. Wa tele foi tato na ole. Da. Fai mai, mana ia sao no. E sao le ako la au sao wingi. Al wako ako mui alu I Samoa. Ngai kele yar. Io, ia sao ianga tala e fa ata la fonga. Al tene io le sona. Sao I nei pe on fai atu na le 5% matou I nei Kirisiano. Ia esa valila. Ia fo tele no taua. Esa valila e vai mali uta ia vai man Moselem. O io Kirisiano tangata la o tangata munmuta ia Yesu o tangata e taritoni ia Yesu. So everything about Christ should reflect on you when you walk on this street. Ia kanga savari ke loko maulalo ke ongo sai ke anga malu ke anga lele because that's what reflect in Jesus right. Ngai adwala ia lea o le ai fela so fefe because ala wailo ai maua umar kamanga and the Holy Spirit is with you
and the Holy Spirit will protect you from everywhere. Where you look, where you hear, where you walk. Because like family scripture, we have to walk with the Spirit and lead by the Spirit. Ele mafai lang nga saule Holy Spirit. Kaya mele Holy Spirit na kini adwa koi i-fruits ya mga akela koi kaunga koi kia malu, eki filemu, eki fia. Kuse iya combination. Eki ola I fale anganga. Iya na ya alwa lile ang may alwa lile olangang ni. And you are well protected. The Holy Spirit, that's my strength. Ola uyanga fatutuanga mo umalo sila ye ine olo famo mulangang pa iya. The unseen power. The supernatural is right within us, but totally put value ele nake acknowledging. Mena le ke lola ka ula ka isi vai ngahulen. Simple. I'll give you an example, right? We have fruits of the Holy Spirit and we have gift of the Holy Spirit. Kula for the Holy Spirit like for example an apple. Or fruits allow the Holy Spirit, or the apple fruits. In order for you to get a gift, the gift is inside the fruit, which is a fact for the apple. Eka kaurang ai mo for the apple. Poka e mawalola yellow fact for the apple. So now you got the seeds, which is the gift. But elem fainga ola, peleng of toto. So you can have all the fruit of the Holy Spirit for a little, but if you don't plant the seed from the fruit, a gift. Because there's a lot of people that may we receive the gift, all the way. But if you're not seeing the fruit within you, I don't think you have the right gift. Maybe you have to ask again. If I may pull it, come for uma ya nganga for uma musunga like some elesitu or some elesitu. So they say pay la ula ngwa ko when they so coffee faila. Yo tania tuna yo kusai more mafofo masofa inei matalanga itono ai pa ia de tu fadeanga and my daily lives no ke ola ingei patini no ngaluenga vai ngom pena mat fala lava. Beautiful. You can preach all day, we'll listen. Manatua I sing ngana na faalongo ya pato nua sa wale le fa malosi la faalongo longo awa lo fo e le nga mo le tangata let's say fasua my fruits and the gift of the Holy Spirit ya la te bilala no o ma wa Isaraelu o se tasila o te fia bon mangata o se tasila o fruits o fua le nga pa ia le no te loa na mawa le mo vince na le lotu alofa se te mina la na te mawa Jerusalem I was volunteering so I wasn't earning any money first time I met Vincent it was in a supermarket Vincent paid for my expensive water bottle it was like 110 shekels so Vincent and then I let's just tell a no I fool but yeah and I guess I'm not a lot BV for but I guess if you're sharing that's a moli mau for o lo to alufa I te mi o yai to tonu I te leo whaatau o le ave fale ainga to togi uma and I remember I was thinking maybe a lot of maulalo for it because they should say me that's a fina one I think it was a fina se me savaya but nalwa you didn't argue to win nalwa and just say lo ai o le loto lo fa loto maulalo you have to for like so it's nice to listen to someone share about the fruit of the Holy Spirit and know that they do live it out Vincent, I understand o te lo foi o le o it's tupu whalenganga lo o I tangata o no loa mawai te tono Isarael and o te lo tangata Samoa o lo o follow foi I le whaasua manuia because it is a whaasua manuia e momoli mai ni whi au tāua mo I mātou
So for taking the time to share the blessings from God and the revelations. O te lola te le lau whaasoa le pito the spiritual side. But so obviously if you're to inatu, that's not part of the spiritual side, but it's especially whaavao malo. Iso manatu. E peona tā ua I aitele I susuma lunga spokalame. O loo iai ia ni malo. Lawa mana na o ia fausia ina le State of Palestina. Now, I don't know if you can give an answer on a live broadcast, but io manatu a whai e fausia ina le State of Palestina te ona mana na o le tele o malo. E o lea se a fianga mo tangata Isaraelu. Mo lea fo I se manuia mo tangata Palestina. E lea ia o talivawe atu nā tūlanga. O upuna lo whaangai ne tangata porkiti. I ngoa o stete matulanga whapena. O me mua titilo iai. O Palestina nei, e le tasi se tūte. E tolu vaenga o Palestina nei. E tolu ana vaevanga, e tolu ra fufu e avaenga na malana I whainga malo. A te tainga la pape o polu. O polo Isaraelu. Tu lou lava lo nuu male fianga. Whare la taila yele si tua Palestina. Ale pata le si ko Palestina. Ia ma I fefo ia. Pues whatita ingo I vai lima le si tua Palestina. Usala e tolu vaenga ia. Wa penale vai vaenga. E tofu ala le tūlea. Man la to whainga malo. E se whainga malo I oi whalatai. E se whainga malo I oi yale pata. E se whainga malo I vai lima mai fwe ma bawala. Au tangata anu e tasi. O le temi lo lai recognize ai. E te tauna o mai whatasi whainga malo ne ito. O ngai tasi ia. E mari die. O le la whetena ko skepi. E whete ngā I umari tonu leo o me temi nei. O le situ e au ia Isaraelu. O le situ e alu e le situ. O le situ e alu anga I whakopone le. Nona lua. Atatu titilo n patere I whawaina le tu whakerisiana. Kaki poloanga le tu le whatem kalas. Ka alo whatem kalas e tala no I palota. Wa iaila ia te tau o tupulanga. Tamita I matulanga mo whapena. O la uiloa. O Isaraelu e ta ilima tausanga ma whai pia la tu palota. Peo na masanei. O le situ. O fast food. Todos futam sangari mas palota. O mera temi nei. No inga. Ele tem karasi. O le temi lava lai recognize ia wa ia malo iloi. O temi e apo ia. E autasi ai malo o fatasi. E ave ia le apo ia. E recognize le tu le Filistia se turo. E fai maskeke. Ia no inga. E tiro mo foi la Asia. Tiro Afrika. Tiro isia tunu le ele manga e tem kalasi. E nga fose fa tem kalasi. O le ua wasa pai e malo o fatasi le nu ele tem kas long ingala la fa belo la ku ai leila e dei felang mako paro kai fa yala ngalawa na lo recognize la e malo o fatasi le tunu e dei fengila ko palo kom tulanga fa pena o le tula na e ka kilo ngai for the long term e no fela fani e fa nga malo o Palestina temi nei peno e te tau la vala no mai fatasi e fai fatasi ia se la ko ia mafeo o nuni I to ia la inga po ia le fe vai ko fe tono la fa se la ko skeki wa long ia le finga no run po do fa pela ngai ko lui ko malo o sa uia nga talia tu fo ile le fa ngo fie ia mantua po ia o ko ki fa se furu nga ave ia tala e fa se malien e fa se la ko singa fe ngai ia te ia le o mel termine e lo tu mamaina foi lá I whainga malo Isaraelu e la tofo titilo ia. Ia ora pa mai Isaraelu. E pāwala no whanga saonga le muai tangata iuteia. Kasi ale la tunu o tangata iuteia. A titilo whaila le tu whale in the biblical side di se tatana. A vaina ia iuteia po Isaraelu. Temi whalao mo muai e kupito. Egypt was one of the rich countries. Ta mau ai ngana iai. O le whalao mua. O le whalao alofa ia lenga waku Iosefa. Lenga waku ia lon tama.
ai sau falao lona tadi e sau ele fifie ia Isaraelu sau fa polonga tangata Isaraelu e ngalaku mose amai le nu mai na uma le ave senga mo Isaraelu le la town fola kuanga i kupito ngadwa kola kwa si o terminate sau wa tafanga mai paperonia o mai ne pukanesa ta ro pelesia o se atunu fo ia ngata ia na uma na ia arwa ku fo lalo pelesia o mai nei o mai Ottoman o mai Roma ta ro le Roman Empire. It was a huge government. All the continent. Whenga ye. Umadwa kwa Roma se o terminate sina mela chichela tutoi o Italia. O mea sia mani. Vailuaina, tingale afle le tangata valeina mang sawaina. Makoi male pia sia mani la wa makang wa sa tasi alo vailuaina. Ya lela wo mel terminate. They still exist. Regardless that they went through a lot challenges. Awal mea ya ale ustai ya ile tu. Ia, o sasa ele tu. Ale fi falongoa, ai foi tupua. Io, e po mai tutu. Se io o mai lava I termine man tulanga lana o te mauai. Ele ai, e fa maunia tana la fi ngale tu. O ai fa maunia, o fa maunia. O ai fa malaya, o fa malaya. Via lali. Pastor Vincent, thank you. So se pestilia e watu e wha uma mai a samtali le tu wha le and it's a blessing. It really is a blessing. And telefo I o saunoanga e wha vaya le upole tua because we stand with Israel because of God's word. E le wha pea o Isaraelu se atunu e ami o tonu au tātou te lango ono o e tina ana whaalonga tata le nu o le atua e se le alofai o le atua e pea o tātou Vincent ia e lei tuina tu fo I lausunga e toea ono ngaluenga lo whenga ia e tuina tu fo ia ni ni manatu fo I te pia whaasoa mai ia e lei susu atu fo I lausunga ngaluenga lo whenga ia nei aso Te fia fa mo le no vi po ya bo tonu o ki kilo ma singa le ko mo le ska ko bango telefone le tio telefone isi po kalame le wa matona reach out my phone le fi tata no ono le ve sila tunu telefela me pa pena vo le apo mala malamba le no fo ya Samoa toa o le olanga te mine o faisi no sawa o mawalunga fu le sawa nei sele tu le fale fatino materialistic thing le nale o tuanga yento tele nga tupulanga fu le ia ape o tau like titi le tu le fale nganga wo fo te mi fu le I mean if I wa tatu tala inga le fiunga le tua e ala tatu ngaluanga fai o tatu fa asom tulanga fa pena a ye fo te mi fu le o faisa o ai tangata ma Yesu o le mamoe o to o mamoe o mamoe la to te lo lo leo la to te la ngona lo leo la to te lo a fai te le la ngona le leo Yesu you're not one of those fa me sau te me tu ese nel titania ma seito a vese ottima mamoe so you have to find where you stand pero nga ta ula matanga pole ko isa ka ko kai mi this is the time for you to make that decision. I pole feeling te fire. O foi ni mela fe ngai mo ila feeling. You have to deal with it. There's a consequence in every decision you make. What we mo ya talo te love fire Samoa. I love Samoa so much. And I wish I can save as many souls that I can. But that's all I can kalonga. Te talo fa mo mole patu ese ia no fangia se watu no pele o Samoa ia ke loe se kilo ka ko Samoa den ke ale o kakala ko mo ise tulu to ai fole but for now me my family my close friends my cousins and our people our whole Samoa regardless po fele ke ia atunu ifafu pa ia lo so toto Samoa yes te talo mo se toto watunu mana miese Samoa file mu mana miese Samoa e matatau le tua mana miese Samoa voi la ia le fai me fatasi peno taua
We don't have enemies. The enemies is within. The enemy is the devil. We have to understand the devil is coming over just to stir the pot. Fenga ilo ka kudi ay si fapia. Pino ta ua mo. La misa tato ya tato. Ikakiro misa matonga mafiti ma. Kanga kaya misa ma Isaraelu tanga ese linga tu love tanga. We have to understand that our war is different from this war. You have to ikakaunga mamlama ola yai tanga ta fields. Tangata ini mauni fali tangata uma whapena fo o menga ka ke loinga tūranga whapea. Ia ai mana o fo e tuto tiro mama o titua. Ai isi tau wala na fo e tau Ukraine. Na fo e tau mai o Afrika. Na fo e tau mai si atunu Asia. Ai le ngal tasi tau te mata mai o na tustu si di mana ia le. Tustu si di mai o le tula. Ia maro whano lava whafta. Lava moro o noa. Ia ona lewa tāpul teni. Ado whatele atu pa manuia le tua. And God bless you all. Talo mai talo tu foi. Yeah, my love is fit Jerusalem. God bless. 𝚗𝚑𝚙𝚢𝚑𝚝, Vincent. Thank you so much. And God bless you as you live out God's purposes and God's calling upon your life. And we wish you a 𝚗𝚙𝚢𝚅. Enjoy all the festivals and being with all our people out there in Jerusalem. God bless. God bless. Bye. Ia Samoa i o se tasi fo ina o whaapoponga le tatu porkalame pe o na awai mai e le tatu pita Samoa o loo au mau i te tonu o Isaraelu, i te tonu o le laumua o Jerusalema. O te loa o na o le taimi a, te le po le ale umi o le tatu taimi le o iai. But le au whaaso atu la i le Tausamiga o le Iligapu. Feast of Trumpets e beila lena sauno mai ia Vincent whaamania mai le tausanga fou. O le Tausamiga o le Iligapu ai whaamanatu ai po i e tangata iutai le tausanga fou. O le tausanga fou o se tu po se masani na lato maua mai i le vaitau o le tapianga i Papelonia. A le tātou te loa a i le e soto se fululua whaipulua. O le masina o le paseka. O le ulua i masina na i le kale na whaale tuspa ia. A o le masina la nei, o le masina lo na fitu. O loo whaamanatu ai i le Tausamiga o Iligapu. E tolu Tausamiga le whaamanatu i le vaitau nei o the Spring Festival e tono Isaraelu. O le Tausamiga o Tausamiga o le Iligapu, o le aso o le tongiola, ia mai Tausamiga o 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑. O loo iaila ni tangata Samoa o loo te tonu o Isaraelu. I le vaitau nei, lona winga la o le ala tau whaamanatu ina le Tausamiga o le Iligapu, o le aso o tongiola, ia mai Feast of Tabernacles, o loo sauni e toi fo inisi mai le tatu atunu o Samoa, e avea masui o Samoa, e awa i atu ai le whaamanatu ina o le Tausamiga o 𝚟𝚒𝚑𝚢𝚑. Le nei afi o le Tausamiga o le Iligapu o le au whaitau wina atu lea mai le Levitiko e 2:3. Levitiko e 2:3 whaiupu e 2:3 e o le whaiupu e 2:4. Ua whetalai mai fo i o vai a Mose ua whaapea mai. Whai atu ia le whanau ngā Isaraelu ia whaapea atu o le fitu ngā masina o le aso mua o le masina. Ia o tau whai ei se sāpati o le whaamanatunga i le Iligapu o le whaapotopotonga pa ia. Whaipo 2:5 aua tau te whai ei se ngaluenga mamawhai tasi. A ia o tau abatu se taulanga e whai le afi ia Iowa. Numera e 2:2 whaipo e mua ma le lua. O le masina e fitu o le ulua i aso o le masina. Ia whai e o tau se whaapotopotonga pa ia. Tau te le whai ei se ngaluenga mamawhai tasi. O le aso o le Iligapu lea i ate o tau. Tau te o sia po e se taulanga mu e whai ma mea manongi le leia Iowa. O le povi po ata anoa e tasi. O le mamo e po e tasi. Matamai mamo e pitu e tasi lo lato tausanga. E sao ona le lei.
O le whaatununga a le atua I lona nu o Isarael we whaamanatu mai. Ina ua au mai ia tula pono a le atua ia mo se le maungo sinai. E o mai ia li nei tausanga. O vaatu mai le tolu afe whaafe tausanga o tausia lawa e whanau a le atua. Po le whanau ngā Isaraelu ia nei wholofolanga a le atua. O le Tausamiga fo'i o le Feast of Trumpets po le aso le Iligapu. O le o tatou whaitau ai I mau na whaitau ina atua. Pe iau le wha moe moe o le Tausamiga e malolo ai. E ili ai pu. E osi ai taulanga I le li. E ese mai ma taulanga e peo na masani o na osi I le atua lono winga. E ai le wha moe moe nga. Na wha tonu ai e le atua lono nu e au I na wha manatu. O leili na fo'i o le pu, whamai, the blowing of the shofar means to make a loud noise. Ina o se leo, ina ia pa'alongo ai I se leo tele. E ai tāua o nei Tausamiga. E ui lava ina tātou le pa'amanatuina o I tātou o tangata kirisiano. A tātou pa'apa'a iai I le pa'amanatuina o Isaraelu. Mai ai lona tāua mo I tātou. Ia tātou pa'aila I le tāua o le ili o le pu. E pēra na tāua e le pita ia pentina. Le taimile na ili e le pu o taamilo whaapitu le whanau ngā Isaraelu. I le ayu Jericho. Le na solo ia I pāo Jericho. The Feast of Trumpets it serves several purposes. Ahiri lo le pu e whaapoto I le nu, gathering of the community. O se 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑. It can be a blast during a march. It's the time of 𝚚𝚙𝚙𝚢𝚑. It's a battle cry. It's a shout of praise. E ili fo I le pu I le taimi e whaailoa atu ai. Ua iai se tupu fou. Not only is shofar is used to warn of danger, but e avea fo'i ma'aupenga e whaaunga I le taua. E le ngata o le ilina o le pu, o e avea ma se 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑 o ono o se mala o le ao mai. Ai o avea fo'i le ili o le pu, o se aupenga I le taua. Le nata le peo o na whaangaina e Iosua ma le whanau ngā Isaraelu. Ia le na whaangaina fo'i kitiona malana au tau e tolu se lau. Wai whamai na ili loku, confused lo ia filia Israel. I wale na so la ese Whamai aili fo le pu, it marks a special day in times of celebration. E loa I tangata o se aso whapitoa. I te tonu o Isaraelu e te whaalongo lo le ili le pu I le afiafi o le aso paraile. E loa I tangata wa mataina ia le sapati. Ai olo le afiafi o le asto na e te whaalongoina e fo I le ili o le pu. E to elo e foi. I wa whaumaina po ua tapunia fo I le sapati a tangata I taia. E iai fo I si winga ese o le leo le pu I te tono o le tuspa ia e whaeloa mai e le mana o le atua tātou te loa I le mo te salonia papa I pisfulu ono. O le folfolanga o le tala le lei. Salamos malu iwa fai pisfulu limo. O le loto tele ma le whaamaoni o le tala inga le au perfeta. Isaia 5 tasi fai mua Hosea 8 Ioelu 2 fai mua. Ia ma whaamasinonga I o aso e ngatai e pena tau e le tusi o whaaliga. O le taimi mua o lo o tusia le tuspa ia. Le tātou te loa, le taimi ngā whaalongoina I le leo le linga o le pu. O lo tā ua le e soto spulu iwa I lunga maunga Sinai. Feast of Trumpets. O le shofar po o le pu. Le na pe mawhai ona tu ina mai le to engineer online Te tātou mata ai pe awhai o le fatua e join mai
tato mata ai pa ole pulea e fausia ina mai I seua se manu pe o se siliva po le ario alela tato mata I se video I le ilinga o le pu I totonu o Yerusalema tato te pa ai atu ai I fōlinga o le pu ia po le afo I sau whaalongo I le ilinga o le pu pe a whai e tele I pa aia po e whaalongo fo I le ilinga o le pu whaamumole la Good morning. Thank you, Pastor Mike. Ole ilinga fo ila ole pu. Tātou te loa e eiso e au ngā mo I tātou tangata kerisiano. Ma ole au whai tau nātu ia le tusilia. I le tusilia o le mua koe ni toi se fulu lima. Whai poe 5 suma tasi o le 5 suma fitu. Ko se taimi e whamenatu ai le Tausamiga o le Iligapu. O se whamenatu mo I tātou tangata kerisiano. E le taimi e le pu o le atua a po o tātou sauni. Amen. A lela a petau natu o le mua koe ni toi se fulu lima. Whai poe 5 tasi o le 5 suma fitu. Pauta mai, o te tau atu ia te o tau le mea lilo, e le momoe I tātou uma, ai li ua I tātou uma. E whaapua se I lava o le emo le mata pe ai lia le pu wha uma. O wa e I lia lava e toi tutu mai ai e woti ma le ola pe e li ua fo I tātou. A wa e te tau no ofo le nei tino I uvale le tino ola pe. Ia ofu fo'i le nei tino oti le tino le o ti lava. Pea ofu fo'i le nei tino I o vale le tino la pea. A ofu fo'i o le nei tino oti le tino le o ti lava. O na tau nu uai le o le upu atusia o a pa umatia le oti I le manu malo. Le oti e o feo iailo I tui. Le tu unga maue o feo iailo manu malo. O le tui o le oti o le anga sala lea. O le malosi fo'i o le angasala o le tula pono lea. Ai whaapetai le atua o le na te poa ina mai le manu malo I a te I tātou. I lo tātou walii o Yesu Kiriso. Amen. Ma ia avea fo'i la le whaamanatu ai e Isaraelu le Tausamiga o le Iligapu o se whaamanatu mo I tātou tangata kerisiano. E pei ona ta ua le tatou pita le nei afia e le o le tatou nu'umoni nei e ile malo o lo tatou whaatali e ho o mai ai e ile temi e ile pua le tua ona e liu tino ina I tatou o tatou tino lava mai e le o I tatou ia a fio mai Yesu o lo tatou ola pea mai e o e o te o lo mo moe I lātou. Ia o se whaamanatu nā mo I tātou le nei afiafi. Po ua e sauni, po o sauni fo'i I le teimi e ili mai e le pu o le atua e awatu I tātou. Po le teimi fo'i e a fio mai ai Yesu Kiriso. Ia Samoa le tātou poka la mena nei afiafi. Ia mahangalo fo'i ia leo aunanga e se upu wasasi.
I lau whaalongo le nea whiawhi. Ia awea le whaamalosi mai o le tatou pita mai o Salema. Ia me le tatou mata upo le Tausamiga le Iligapu e se whaamanatu ma se pesosoani mo i tatou. Whaamalosi mo i tatou. Au ale tatou au nanga i le nei lalolang. Ia o le tatou o tatou mata upuna ne whiawhi. Ia whaamanuia le atua pe ona whaalongo mai ai. O ta watu le 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑𝗥 o le upuna e whaapea ia manuia se whaamanatuina o se aso whaapitoa. 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚑𝗥, happy holiday. Ia whaamania po ile atua ia Pastor Mike Masara. Awa po ile o nanga le Global Kingdom TV channel. Father, we thank you for your word. Father, we thank you that one day that trumpet will sound and that you will come and that we will be home with you. Ia whaamania le tuatama ia Vincent o loa mau Isaraelu ia leo ma e pui me whea e talua i o ia. E le ngata fo i lea o mātou tangata Samoa o loa mau te tono o lonu pa ia. Whaamania le tuatama i ie o momoli ina lo tala le lei i so se ala leo lava tama ina ia alu pea lo tala le lei na ia tele ni se whaola ina e tele ia pio whaalua mai. Father, I pray for the Global Kingdom TV channel le au nanga foi le tuatama ina ia whaamania au na lo lao na ina la upu. Le tuatama o le tatalo na e ala atu lo so pele o Isu. Amen. Amen. Sa mo le tatou mata upu na ne whiawhi ia se tasi foi o whaapoponga e te maua mai le vai asa pō pe au lia atu le alofa ma le anga le lei o le atua. And I want to wish you a Shabbat Shalom. 𝚗𝗙𝚎𝚅 whaamania le sauni atu o le vai aso sa o lumanai. God bless and good night. Patalo fatu I lau mai moanga Samoa ene nei tu lau le aso. Io paia fale tala le lei, io mamalu fale tunu u tainane o mamalu fale malo. Ale nei fa manuianga e fa singotonu lava I le nei fala poputonga po le nei company fou o fatuina e tau o le Alia Tours. Ona ua iai le wha moe lātou te tāpena ina, tulanga uma mo wha moenga o tangata mai moa, ma tangata fia whata whao de lalolangi atoa, ai me se ai e fito I tonu la lātou o nanga I le nuupa ia I Usalema po Isaraelu. Vea nei awa no tā ua mo le tuaimo mo ngā lofa a unei, la audi le mali atoa, le uatea pola tai fosi, o le ministao whaatoanga ma whainga whaiva e momoli e tuai wha manuianga I la o tau tau ma whainga. O Yerusalema, po le nuupa ia o Isaraelu, o le nuu o le atua ma o I e tau nuu ma I ai tuli inga o le lalolangi I le tala whasolopito. Ma o te matua I o lango ina la o tau tau ma whainga. Ina ia manuia
ma maua I lato uma o eo la malanga siasi ma malanga mai moa I le nuu pa ia. Faa matalanga uma ma mai moanga ese o lo tusia uma I le tusi pa ia. E faa mautu ina ai lo tātou talitonunga, ai maise lo tātou faa tua. I le tau langa ma le faa o la tanga na saunia e Yesu Keriso mo tātou. Le auto sila umai vaenga ese o le nupa ia Yerusalema. E pei ona o moli mawina ina ua o wa siasi fo ia I le tausanga. Ta si vaiva ma le tausanga luafe. Whamanui atu le tau mawhainga a I lato o e o la atau aveina, ma puleina, ma whaafoeina le alia tuas, ina ia manuia la o tau mawhainga. Whamoi le atua, ma I o tau mana tua, o lo o iai le whea ngainga Samoa, ma Yerusalem le nupa ia. Whea ngainga le atua o te whamanuia, ia I lato o e whamanuia I lo nu. Mai au te whaamalaia fo ia I lato o e whetu I lo nu. Yerusalem I o I mata o le atua I le larolangi nei. O le nuu fola ina na fola I le atua. Mai a apera amo se ia tau nuu le nuu o le atua. Ina ua malanga I lato na whaatau nuu ina le malanga I kanana. Ia manuia lau tau whaamoe alia tuas. Ma ia alofangia le atua ia whaatau nuu fuafanga uma. Wa utou tāpenanga ina I le nei au nanga tāua. Whamanuia le atua, soifua mai manuia. Talofalava, shalom. It is with great joy that we invite you to join the Global Kingdom TV channel's first ever trip to God's Holy Land, the land of miracles, the land of Israel, the land of the Bible. You get to walk in the footsteps of Jesus. You get to see firsthand the cities, the places He performed many miracles. You can take a boat ride on the Sea of Galilee, see the surrounded towns and cities that the Gospels write about. You get to see the places that the Old Testament talks about, the places where King David hid from King Saul. You will see the Dead Sea, the lowest place on earth. You get to visit Jerusalem, the eternal capital of Israel. See where Jesus taught the scriptures from the temple. You get to pray at the Western Wall, a remaining of the temple. You will get to see where Jesus was once buried and realize He's no longer here because He has risen and He is alive and He's soon coming back for you and I. The journey to Israel will affirm your faith in Him. It will confirm the teachings that we read about in the Bible. It will give you a deeper understanding of the Bible. It will help us in our journey of faith here on earth. And I encourage you, take this journey. It will change your life. It changed mine. God bless. Shalom, shalom. Hello, Talofalava, Pulevinaka, and Shalom. My name is 𝗵𝗚𝗚𝗏𝗏𝗏, and I had the honor of visiting Israel twice, in 2018 and 2019. The experience really changed me. It was an experience of a lifetime. It was transformative. It was eye-opening. It was such a great time. I had encounters with the Lord that really changed me, that healed me, that I did not expect. It's one of those experiences that you have to go for yourself, to experience for yourself. So if you are planning or thinking about visiting the land, I encourage you to do so. Go ahead, invest in a trip and go receive your portion. God bless. Talofalava and Shalom. My name is Shivani Sharma and I led the Samoan delegates for Israel 2022 and 2023, and both groups went to Israel for the Feast of Tabernacles, which was around September and October of both of the years 2022 and 2023. And I just wanted to come and share some encouragement and some quick encouragements for those who want to go to Israel this year. Israel is the Holy Land. It is the center of where our faith is as Christians,
And I want to encourage you that if God has called you to go, to please take that step of faith and do join the group that is going this year with Pastor Michaele. And I want to assure you that going to Israel is a trip of faith. You may not have all the money in the bank, but if God has called you, I believe that the Lord will open the door and make the way for you to go and receive whatever He has for you in Israel. And I'll just share that being in Jerusalem, the city of our faith, the city where the center of where everything happened in the Bible, it's an amazing experience, and there's nothing quite like it. And I can say, going to Jerusalem twice, 2 years in a row, it did have an impact on me, and I encountered God in a new and fresh way in Jerusalem. And I also want to let you know, one of my favorite places in Israel to go is the Sea of Galilee. And we know from scripture that the Sea of Galilee was where Jesus did many miracles and ministered during his time here on earth. And it's one of the most peaceful and beautiful places. So I do encourage you, if you do get the chance to go and see the Sea of Galilee, where the Bible comes to life. So if you want to have a fresh encounter, even with the Word, when you read the Word, it is so different when you've gone and seen those places where Jesus walked, where Jesus ministered, and even the places where our Lord died and rose again. So that's my encouragement for all. If you want to go to Israel, I believe this is one of those opportunities for you. So please take a step of faith and get ready for the portion that God has for you. In Jesus' name.